Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras si amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 4, versikulo 15. Di ka agaramid iti dakas, liklikam. Laksidam kat ingka iti papanam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Talaga ka di adisidido ka nga umadayo, lakay? Wan bakit? Kaslawan ngamin matmat gadak ditoy. Alang nga rod, di kalapdan iti day ta plano. Agyaman na kati suportan bakit? Kat sapay la ko ma, tabawatan nak no madayuak. Maawatak, lakay. Gapot na amok a para kada tayo asa nga pamilya ti aramidam. Wan bakit? Jakmat kayat amarigatan tayo. Isu ako nak nga agabrodak. Barang adagasat ko ijay. Wan, lakay. Suportaran ka iti day ta plano. Ngam tilang busbusak ti parikot. Pangalaan ta nga ta. Maipamuspusan ti amin. Umutang tapay laang. Tainton addan matgadam. Bayadan tanto. Alaman nga rod bakit? Kat ulitak manen ti agyaman kan ka. Mare, amangan no adda iduldulin mo dita a kwartam. Kwarta? Wen mare, umutang ako mapay. Ngamin, awan busbusan ti asawak nga agabroad. Mare. Adamot basit maipautang ko kan ka. Agyaman ak mare. Datayo ti agkakaruba. Iso ano asino ti agkasapulan? Tulungan. Kat no asino ti addaan? Naskan mat asidadaan at tumulong. Husto ka mare. Tanas ka nga ibingay ti bendisyon ama awat. Tapno ad-ad na pa'y ama bendisyonan ka. Wen mare. Husto ta ko nam. Ngam sakbay na. Agmerienda ta pa'y Sakbay ayawat ko ti ut-utangam. Daisy gayam tinagan mo, miss. Wan manong, kat si Kangay, mabalin ka di ang maamuan tinagan mo? Siyak ni Arnold. Agap-apply ka kadiman para abroad? Wan manong, padasan man nga ibirok ti gasat. Tani, rigat mo ti mapaspasaran ita dito'y ayan tayo. Wan nga ro, dading. Kastoy gayam ti rigat, awan tinlapas mo nga adal. Nagrigat ti agsapol iti panggudan. Wan tanarigat mo't numang namnama ta iti sapul ti asawa. At dagaya man asawam. Wan manong, ada pa yan may nga anak ko. Ngam kasapulan na panawak, uray basit pay laang. Kaputa kasapulan kat ngarod amang gedak. Wan dispensaram ko ma. Ado ti damdamagagan ka. Tingay asawam. Isulaangan ti mangaywan iti anak mi. Ada ngamin sakit na. Di nakabailan ti agtrabaho iti nadagsan. Kastagayam. Hala, sabay lang ko ma. Tadagasat ta nga agabroad. Di ka matin matagtagari dita, pare Arnold. Apay, mailiw kan ni bakat mo? Ha? Ay, aniyan. Nagadun ti imbagak. Ngam, kastalaan ti sungbat mo. Kasla na unag namin ti pampanunutam. Ay, kwa. Adala ang malaglagip ko, pare. Anya day jay. Awan. Kunam itay nga adda. Ita, ibagam manen nga awan. Ti kadi imbatim a pamilyam, ijay lugar tayo ti pampanunutam. Saan, pare? Ni Daisy. Sino a Daisy? Ay, kwa. Lipatan mo timbagak, pare. Oy. Pare addan sa amot palimod mo. Di mo ikan iti sabali akay papananti na ibagak. Agyamanak ta pinatgam ti awis ko. Nga may tag merienda, Daisy. Agyaman ak ta kayat nakakasango. Diyak man na mo, Daisy. Nalag-antirik na kan ka. Uray siya. Damo pa'y laang apanagam amuta. Kasla na bayagtan nga agpagayam. Agpada ta iti marikrik na.
Iso a komportable ta adagos iti tunggal maysa. Sapay ko tagtultuloy ti kinasingad ta iti tunggal maysa. Wan, Daisy. Namnamam day ta. Basta saan nga gungat nilakay mo? Ay, saan? Agpagayam talaang mat. Awan ti rumbeng apagungtan na. Apay ay apo managna ka anak kao. Agtugaw ka man. Ay, masikuranak ang makakitkita kan ka. Mariripo ka nak ngamin, tatang. Diyak ngamin maawagan ti asawak. Ang mga noan yan tinapasamakan ko na iti Manila. Saan ngamin atila pampanunutam anak kao? Agkalma ka kadilaang. Kasano nga ang kalmaak? Kat pulos asan ang nagparparik na ti asawak. Katsikan ati umawag kan kwa na. Diyak nga rod makontak, tatang. Ay, kasta ka di anak kao. Un tatang, iso ang madanagan ak. Maawatan ka anak kao. Ngam uray no kasta. Di ka kumaagpampanunaw iti sa balay. Tapno di ka madandanagan. Tatang, Amawm anak, saan amad maturaw tinamarswa? Isu adi na baybay anti asawam ijay Manila. Kastamat kada tayo a pamilya na. ay na, agyaman ak, tanagawid kayon lakay. Nalaganan tirik na. Si kamot bakit? Jak pa na nakab-abroad. Agdandanag kan. Kasano no adda ko ni di abroad? No amumla kumano kasano ti panagdandanag ko. Gaputa di ka maawagan. Ala, pasensyakan bakit? Amumat. Ado ti naramid ko ijay. Iso adya kon masango ti umawag. Ana, kinapatag, nakaawid kayo ana sa lunat. Ket agyaman nak iti nakawat mo bakit? Kat, kumusta ngay mati ipapanyo ijay training center? Nasayat mayat. Agsubli kami manan inton sumaruno alawas. Maudi day jayan at training mi. Kat ag-flight kami. Ay na, nasaya at mat no kasta, lakay. Kamaudyanan na, matungpal matlaangan tinabayag a plano mo. Nag-enjoy ka kadimat laing, Daisy? When Arnold, gaputa si katikaduhak. Oh, agyaman nak. Agyaman akmatkan ka. Daisy, nabayagan nga gamamuta. Kat, masiguradok tereknakkan ka. Ha? Daisy, agayatakkan ka. Kat sapay la kumata ayatan nakmat. Ikan na kumapa itinananay apanawan amang tingiting itirik na, Arnold. Amumat nga adaan ta adwa iti asawa. Wen, ngam awan tumat siguro terumso aparikot. Gapo ta umadanimat ti flight ta. Tatang, Ay, agluluwa ka manan anak ko. Apay ka di manan. diyak nga rod amuno anya ti panunutak. Manipot nang ipatuludak iti kwarta abos-bosen na iti Manila. Dinak manin inaw-awagan. Amangan mat no makumikumatan anak ko. Nang runa ta umadanin ti flight na. Ngam, kasla imposible, tatang. Posible day ta anak ko. Tatang, Wan anak ko. Laglagi pam kumadjay kanayon kung ibagakan ka. Agkalma ka laang. Tapno saan atila sumsumkan iti isip mao. Agpanunot ka kuma, pare. Laglagi pam. At ipamilyam ti kang runaan na rason. No apay ang napanunot mo ti agabrod. Pare Henry, Di mon mailibak kanyak ngagdatdaton ka kan ni Daisy. jak ilibak day ta pare. Idi pay lang amin damo apan nakakita kan kwa na. Agayata kon kan kwa na. Ngam, saan ang maiparbang day tang aramidam, pare? Agpanunot ka kuma, bayat ana sa papay. Pare, agpanunot ka ana imbag. Kat kidawom ti panarabay ti apo. Tapno maliklikam ti sulisog, kat di ka makaaramid iti pagbasulam. Pare, patsyok,
Anak ko laapan laang ti panunot mo. Ang pangasim, di ka kumaagaramid iti dakas. Tikit din panagabrun mo ti into naram. Tapara iti pamilyam. Hello, Veron. Agyaman nakta sinong batang matlaang ti awag ko, Lakay. Kumusta ka ditan? Nasaya ataklat ta, bakit? Da kayo dita, kumusta kayon? Awan ti pagdanagam. Nasaya at kami mat, Lakay. Sikakit di Apay ngay adi ka maawagan. Dispensaran bakit? Sana bale? Malpasan ti training mi. Ket agawid akon dita. Alang arod, kat agan-anad ka Wen, oray da kayo mat dita. Di mo baybayan ti anak ta. Wen, Lakay. O sige nga rodan. Bye. Bye. Pudno launay ti imbaga ni Henry. Nakalipatak. Isuan na sulisugak. Kat nagdato na kini Daisy. Ngam saan pa anala daw ti amin. Tapno ilintag ko ti amin. Diyos ko. Pakawanin na kuma. Kat sika ko man timang tarabay kanyak. Arnold, Agyaman nakta nakisinara ka manan kanyak, Daisy. Wen, gaputa kayat kon nga ibaga ti sungbat ko iti ayat mo. Anabayagan nga idardarirag mo kanyak. Ha? Iti kabayag mo ti panagam amuta. Natinag mo ti riknakan ka. Isu nga aklo na kun ti panagayat mo, Arnold. Daisy, Oh, apaya, kasta ti panangkitam kanyak. lading itak. Ngam saan tan apatuluyan da ito'y a relasyon ta. Ngam, apay. Apay nagbabawi ka. Basol da ito'y aramidan ta. Si aasawa ta adwa. Adda pamilya ta amang namnama kadata. Isuda ko mati pang pangruna ta. Liklikan ta ko mati agbasol. Arnold, Adda bukod mo a pamilya, Daisy. Kasta akmat. Kat isuda ti rumbang apang ipaayan ta iti atensyon ta. Kasano, pare? Nakapagpanunot ka kadimot laang? Wen pare. Kat agyaman ak iti pamagbagam kanyak. Tanawan ka. Nalabit ang nakaaramid akon iti may kaniwas. Amin a tao. Adda pagbiddutan na, ken pagkapuyan na. Ngamsapay ko ma. Tapagadalam day ta. Tapno di mon araramidan iti may kaduagundaway. Wen pare. Pare, di mo ngamin liplipatan ti agkamang iti namarswa. Ta isu ti mangidalan ken ka. Nang nangruna, ta umadanin ti ipapantayo iti adayo. Wen pare. Nakalipat ak ngagpaiso. Isu anala ka ti pan nakasulisog ko. San abale, pare? Tinapatag, nakaamiris kan. Kat amumon inton sumaruno. Wen pare. Kat ulitak ti agyaman ken ka. Sipod si Mangpat ka. Kasla awan gaganay gayam, Lakay. Bakit? Apay, imbes ko maamaragsakan ka, tanakaawid ka. Ngam saan matakasta ka? Awan da ito eh. Di naklatan ikaskaso. Kasano ako nam, adi kay kaskaso. Kasla na unag aka na yun ti pampanunutam. Lakay, ibagam kumakanyak no anya ti parikot. Tapno amok tar aramidak, kan pagluglugarak. Diyak amo no kasano ti panangibagak iti daytoy. Iti anya. Pakawanin na kuma. Kabayatan ti kadak iti training center. Dandanin na sulisugak iti may sa babae. Anya. Dumngag ka. Tay salaysay ko ti amin. Pakawanin na kuma, bakit? Nagsakit, Lakay.
Isumat lagayam adi ka makontak no daduma. Tasabali matgayam ti pakakumikumam. Jak ilibak na ita, bakit? Nagsakit lakay. No amumla kumaakas noon ay tidandanag ko amang pampanunot kan ka. Jak mapagsusurot ti pampanunot. No apay adi nakawawagan. Ngam adda ka lagayam ijay. Asabali a babae ti ayan ti atensyon mo. Pakawanan na ko, mabakit. Naamiris ko abid do ti inaramit ko. Kat pagbababawyak na ita. Anya ngay nga rod. Nalapit a panubok la dayjay kadata. Tila dawatak. Di mo liplipatan ti agkamang itinamarswa. Tapno di ka mayaw-awan. Huwan, bakit? Laglagi pak na ita. Kanayon mo alaglagipan, ano agaramid ka iti maikaniwas? Si kanto